Haji Muntar. Saya nikahkan Nur Anissa binti Kara dengan engkau, yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mahar emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Nur Anissa binti Kara dengan mahar dibayar tunai karena Allah. Don't be crushed beneath your
Haja Sinare, keluarga besar calon mempelai pria yaitu Ananda Asrul Winadi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, yang saya hormati besar hadir di kediaman Bapak Kara, ya, walaupun kondisi yang menerima kehadiran tak semua di sini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua yang mulia dari dua keluarga, yaitu keluarga Bapak Kara dan Bapak Haji Mutare dan Ibu Haja Sinare. Setelah kemarin di hari Ahad beliau berkunjung, ya, bermusyawarah dengan keluarga besar Pak Kara untuk memutuskan hari ini terkait dengan menjalankan sunnah Nabi Rasulullah Muhammad SAW, yaitu pernikahan, tapi diawali dengan kita pada sore hari ini, yaitu penyampaian hasil kesepakatan musyawarah sebelumnya. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Haji Sirajuddin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang yang sangat berbahagia ini kita dipertemukan antara dua keluarga Pundura melaksanakan dengan uang belanja. Kami telah bersepakat bahwa uang belanja yang kami akan bawa yaitu sebesar 80 juta rupiah, kemudian ditambah dengan emas senilai 20 juta rupiah di luar dari mahar.
Dan alhamdulillah pada hari ini uang belanja sebesar 80 juta rupiah kami sudah tunaikan pada hari ini, dan insya Allah kami akan serahkan nanti ke pihak mempelai perempuan. Kemudian yang kedua, saya emas nanti yang senilai 20 juta rupiah itu akan kami serahkan nanti pada saat hari akad nikah. Ya, jadi sisa uang belanja ini yang berupa emas akan kami nanti tunaikan di hari akad nikah. Kemudian yang kedua, adapun hal-hal lain seperti beras, gula, dan terigu juga kami bawa pada hari ini, dan mungkin kami sudah serahkan kepada pihak keluarga. Selanjutnya mahar itu berupa cincin emas, ya, cincin emas juga tentunya akan ditunaikan pada hari akad. Adapun rencana akad nikah dan resepsi pernikahan itu kita akan rencanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023, yang nanti jamnya atau tepat pukul berapa itu nanti akan ditentukan oleh pihak mempelai wanita, tentunya menyesuaikan dengan pihak-pihak dari pegawai syara dan petugas pur. Saya kira ini sebagai pengantar dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan apa yang telah kami sepakati sebelumnya, dan tentu apabila ada hal-hal atau masih ada kekurangan yang kami belum sampaikan atau belum sempat kami sampaikan, kami memohon kesediaan dari nanti perwakilan calon mempelai wanita untuk menanggapi sekaligus menambahkan sesuatu yang sifatnya masih kekurangan. Saya kira dari pihak laki-laki tentu sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam proses kedatangan kami terdapat hal-hal yang masih jauh dari kata sempurna. Saya kira demikian. Terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keluarga besar Bapak Haji Muhtar dan Ibu Haji Sina sebagai perwakilan atau juru bicara yang diamankan oleh beliau. Selanjutnya kita bersama-sama mendengarkan sambutan penerimaan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, keluarga besar calon mempelai laki-laki. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah, Kalau misalkan jasa ditanggung masing-masing, biasa ada selisih model, selisih warna dan lain sebagainya. Tapi saya kembalikan kepada calon pihak keluarga dari calon wanita. Biasanya seperti itu. Tapi saya kembalikan kepada pihak keluarga. ya, alhamdulillah diserahkan secara simbolis ya. Ya, fotonya penting. Salim, salim. Jaki, lihat Jaki. Salaman saja, salaman. Dedi. Baca nih Pak Dedi, Pak Elok. Salaman. Jangan Ki, jangan. Kita kamera ya. Ya. Selanjutnya diundang kepada calon mempelai pria. Ya. Ya, banyak orang penasaran tuh. Ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ini anak kita yang tampan, gagah. Ya, bertemu dengan anak kita. Ya, silakan Asrun. Ya, pasang cincinnya ke jari manisnya ya. Ke Adinda Nisa. Sabar, kasih miring sedikit, kasih miring, miring.
Kasih miring tanganmu Anissa. Ya. Nanti kita rapat sekali Bu. Bahagia. Alhamdulillah kita saksikan bersama acara lamaran anak kita Anissa dan Asrul luar biasa. Mudah-mudahan doa-doa terbaik kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang serta kesehatan. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir atas nama keluarga besar Bapak Kara dan Ibu Nuhra mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Bapak Haji Muta dan Ibu Haji Sinar yang sudah datang jauh ke tempat ini, di tempat yang begitu sederhana. Ya. Madaung ngetana asih pojingata naule ku kasih tenabi-sabi kegani rojan cimu puramu to jenni dan bunting salo anita yang niang talai Allah ni karanuana nampak piri ujung bori ricap
tujinna mangge tangu rangi rian rongku aule tamali mali riana jari-jarina joreng mami akrapungang riballa baine beruna aule napakate ne napa empo risunggua androng te aki masimpu ripa coba nalinoa aule takadena pangelai bataraya androng gak lupa risita buru sumi barambanta aule poli mi kama kapasare patawae joreng mami akrapungang riballa baine beruna aule napakate ne napa empo risunggua androng te aki masimpu ripa coba nalinoa aule takaderena pangelai bataraya androng gak lupa risita buru sumi barambanta aule poli mi kama kapasare patawae Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بصفات الألية مستديرا قيد البركة سلام أدله وأولى. صلي بحمد موارده صائقة خليا متتيا من السكر الجلجر الكريمة والجبال. ويسقى الله تعالى الإيمان يهوس الإسر الطاهرة النبوية. فتري سلوك السبل الوارية الجلية. وإبدا من الأميم نبلا. والتهيل بمولى الله. اللهم اكرم قريب يا رب سيدنا وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ورفعه إلى العلي إبراهيم الكريم ورد في مولده في مريان وروى حافظ القرآن لمحمد أبا سنسان وكتت الأدوان كلها من لولا تندسيا وإن في الثمار شجر لسان جنا وكل دابة لقريش برسان الأرضية وغرت لا تسلم على الوضوء وأطوار ربطه ولهذا بأمر كل ممر مدينة مطلقة وتعم في المنام فكلا إنك فإن الخير البرية وتعبدت محمد لأنه تقوى أقول الأقوال المروية وفي المدينة المنورة أقول الله كان قد استهزأ بغالب يسار من الخليلة القدسية وهذا القدر صلى الله على نور يتعلم Yeah.
Habis lagu. Gung jorongnya pada ويوم لا نبكي وإبنتها من بعد ما لنتنهم النساء وآتت قومها بأبدال بما حملت قبل مريم الأجر مولد كان منه فتائل الكفر وبالوا عليه ووباء وتولت بشر الهواتم أن كرم يا مصطفى وأنت لنا هذا وقد سمسم القيامة طريق أئمة جاور ويأتي وريا فالطوبى لمن كان تديمه على السائر البرية وأنه حبيب الذي أسن اتباع ما سجايا ودعتهم وسلم وهو يطوف بها تلك البنية أقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور منا قد هلاه الكبة الجراء وكما يدعو بأولو الدنيا ويسر دائما مقولة يخلي عنايتين وكلاتا يدعو بعد السبع الليالي السبع وعلما وأسلم وسلم اللهم صل وسلم ودعا عند ولادتها والد وجرائم كيفية إلهة لنبوتهم إلى من بأنهم مستوى الله تعالى ومجتبى فجيرة السماء استورت مرضت وجه النفوس السلطانية وكثر من كل شرع لما أصابه وأرى وحمدات النيران ومقبولة للممالك الفارسية لدلو بدره منير وإسراك مؤيد وقالت ويرات سوات وكانت بينها مجان وكما من البلاد الآدمية وجفت إسكافا قبيل فجر يوم الاثنين الثاني حتى الأنصار ربيع الأول من عام الذي سده الله من الحرام وحما أكرم اللهم كبرهم كريم يا بسجد من صلاة وتسليم kilap.
cilikana buntingan lalala suji ni pakratikan ribani korong tinggiran
papasangku punna salang sedrewatu narapimo ajalakku na tatondram tubuhku unjuru amuluara urangi mami anne pasangku si rainia matin porong te amaki palaloi lana bero bukulengku babatu bami pasangku anjoloko natingku kue ramange lingkarianja apa mogauku salah na erokam manyawana lampelakang asiriku sikong tugau bajiku lanyat ripang rangina kodiku mamina rampe nabosarang mange-mange rainia matin porong te amaki palaloi lana bero bukulengku babatu mami pasangku anjoloko natingku kuerang mange lingkarianja apa mogauku salah na erokam manyawana lampelakang asiriku sikon tugau bajiku lanyat ripang rangina kodiku mamina rampe nabosarang mange-mange apa mogauku salah na erokam manyawana lampelakang asiriku sikon tugau bajiku lanyat ripang rangina kodiku mamina rampe nabosarang mange-mange oh anne pasangku
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر وأكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والعصر
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Apalagi biasa kayak apa penangkap kulit لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخل الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في Di bumi istri saya di mungkin